Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillahi wa ba'd. Laweti akhna aqtumi fa dandiwalegga algon men aqeedaage wargadu kurmaki waram muhimmu kame. Tawhidul uluhiyyata ki tawhiduge ebba. Tawhidul uluhiyyate buneve bahuge maanaya ki kobato algon men balalenje. Ege maanaya ki alukan hagguwegen wa farata ki hamaykani Allahu tabaraka wa taala kan algon men hituge adin qabulu kuru. Ege natijaye gotun alukamuge terege himene evves bawategge evves kame ekalaange fiyawa ehin evves farata kan algon men koggennuwan. Algon men namaduga suratul fatiha kiyawa arugami kiyani iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Timanna men hamaykani waaggan edeni iba Allah hazratunne hamaykani timanna men alukan korani iba Allah ehma alukan hagguwegen wa farata ki hamaykani Allahu tabaraka wa taala kan hitugadin qabuluko eyak gotan ulumaki ei tawhidul uluhiyyata algon men furigameya tabawu